Oyu no mukuru nk'imbaga AGM za Sako, graduations, emipira n'enkunga n'izindi. Noyenda ngu abantu bazilebe live ninga shubutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shubutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji eya notina 13 nshanju not TV West nehinda. Sibire kurungi twakutangerera eshaha neza gacinjwire ebiro byo kwezi nebirabira na mushanju okwezi no kwa kana omwaka 2025 Serena Nwamanyanyi ne Lois Gava nito turabe ntukusiya gacinjwira gutwatebekanisa omwebazi yogo ntsa kwakire mtu ya makuru tugaruce nago ombwijwire. Emeto ya makuru ne kuchibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugwa mutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji ni bashomese bw'abakugu kandi bahebo mchakwe kwatiro mu bibari kwega. Omugace ncwire kireki omushubuzi yitwa muri Surveyor Cell omurembo Mbarara kwabere yangerire nja kumureba yababanga bamushara maraka yakira enjura yihunga cweceriza amaju n'emisiri omuricegegwa akora yitekereza ngo buri umaiso akokuri taro inganzi y'ihanga ahira amasiko aharya abatakatungire sente za parish development model omurika kumiro inifakti bogomera bilioni 5 na bilioni 25 nizo bilioni 26 n'ekitundu. Emeto ya makuru yabane kushibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugwa mutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji ni bashomese bw'abakugu kandi bahebo mchakwe kwatiro mu bibari kwega. Amakuru ombwishire hariho mushubuzo waterwa amasasa kaferaho omu Surveyor Cell omurembo orwambarara wafa yamanywa kasande babyebuza kandi yaterwa amasasa abantu abatakamanyirwe ahashahi 12 zakashishekera izoba. Okufa kwa Sande omu Surveyor Cell omurembo rwambara kwija kumanywa buwanyuma yo kurra okutyankana kw'amasasi nikwabatura kwerundana kureba ekyankigendo mu maisho. Nyona mbyamere neiba wanje ayimukanye musya ati mama ine sempije niwe yabanza kunyimusya ati mama ine nte ntisande bamwita ntitwara kuri kubandi yahora neiba wanje ogwe mama wa sempije ayije ati mama ine nte ntisande bamwita nuko kwimukankanaga mu shiteteye abirari omutaka witu nyonde wahayifa omusaveya
mwene abiri aryo muntu witu akutumuriza okigire kizibu aija kuyamba mwene twafera mazima twafera omutaka omuntu utakushanga natambatambura nazo kunoku nomushanga aha poroti yeya mwenu tinkubasa ha highlights munonga ashonga yatuma nateka amasasi kureka nitekateka kanye k'umuturage wa basa kuba nibiretwa Polisi yarauka okwika omwanyugu abatubandizaho omwanyugu hariho ebatugambira zaziri 10 dakika 2 polisi asiryaga kuza kwigura atacimuka kuza kumukwataho cyangwa umushije atacegindura nanye nuko kwiruka ndikwimusa batahi banje mu kikari abantu mu kuyamba umuntu yagwa parking isayi 12 nyemerera aho kubeza isani zo kureta abantu babizire bani bende motoka zabo najya nawo bisasi surprise sasi yao sound ya neruga sayi kutambura nizanga unaza kwiga nasangure abapangisha babo babajya he banyita aho yantakaburiza internet cyamani sande nguko bamuterisa serebo murambare yamya ecyabahurizo bashangi 12 n'icyo kana kunesimu kusandera ubeni umukizo wetu bamutera amasasi so twirukanga twija indibyo twashanga bamutera isasi atera mu kibuga cye shayibo bamutera shayi 12 abebembezi nibatebereza ngo kwitwa oko kwinaka kwate no kurwanira itaka hagati nyine mu windi onkabira ine abaine yankaya nazitakana na sister we na brother we bakugira ngo bakaguza kandi wari cyo guza atakucyenda so ningira niho byarigirira ruyari konka polisi ryo ne kuza no kuboriza akwa polisi izurumbuire ibindi byo DPC mwe bakigenda takeri yake kali yari sewabo yiza yafa kuyafi olutaro rwatandikiraho twabagira abana twabeta twabagira mbu hariho categories z'abana mwana mwenda musitame hamwe muguzita kere mugabanye sente abandi bagirana muno muno gukifuko atanye wetata akangira mbu takaruga so ngambire barumuna banje n'abanyanyozi twikirizane itaka tutucyemo kabiri abari kwenda kuguza bagenda yitwa abari kwenda kusigara tusigara entaro zagumizaho bagenda paka umukoti aba bari kugira ngo basigara musango bagusinga at a lower level wa chief magistrate unkati yeturugambira umusango guri mu high court bakiriho ni bagumiza mane bagusa twaganiraho na Nacho Muhendo munyanya w'umugenzi wanyatugambira abutikirizana ovine omufamere mwene wo kutwara hamwe hariyo muntu wo kwena ngo batahibe babeho ni ariko batahibe bagira kubaho kwatanase okay icyo kibanja ekicyenyine kibamutaramo kiriyo mukoti abo kwabere yanterire nija kumurebaho yanga abantu bamushara amaraka yacira kujaha nijayo nangwa namuretera n'ibyo kurya antwaranyereke nyuma ko bamutangire kandi bukabukiri kare shahibirika n'abantu n'abandi batambuye nangwa mujyana ko no kwerinda mwe ntadiyana banterera mu myanya ko bamutera isasi ibintu byinshi nibusha ntabwo kuba hati benenye naba nibatekereza ngo hati batunge cyamane munonga eshagama yabo bagikwatamo hati bari kumanguna rwinirwa nabonire basa kubafera bwo kuba nibabirari bikire tariho ndije ntabwo kwabe akana yenda bikirizane akabagira mu nsharire hakanje imwe kanyu mukaguze konkanywa watata tindi kugira tindi kurugaho nacyo bacanga bwo bakabarireki barire sente nacyo bacanga ngini hati bayikoro mu rwambo ubahire sete bakubakoma nakwije yitaka nabiteka mecha panazira
ngo kurugo muchoma batakirye n'ubundi mwene bigenze ikintu kishasha omurugo mugenzi gwatwarwa omukabafu ahirwaro lyamba Regional Referral Hospital obukuchondoza kuri kugenda omesho abwa TV West ndisenyomo Gideon ahumrimbar agogaga ry'amakuru mabi abatura ku rugo mu byaro bitanu mugomboro yakakabara mu district ya Chegegwa bashobanjirirwa bwa nyuma y'injura y'ihunga okucecereza amakagabo amajagara kurengo mu 30 hamwe n'emisiri byona bihwireho ebyare bikwasurweho birumukaterere kijaguzo kisojo ihunga hamwe na bulijo funire kibuyaga cyamani kibere mu injura deni bitoke byacwekera yimba bicholi byone bemsiri yone siskara hati aho nukuterera abakuru ba government basobora kutubuyambe kutukonyera akwa nintekereza ngo bwire mu maiso akokuri atikaro amajuga babacwecerire nibagira ngo utine ho kutarubaju kandi babe misiri yabo berarikirire kubure cyo kurisa amakagabo hati nkanyowe engine ogirole ngeri yegenzire nebere yang kandi nerarwamo enogirole mune bita bibiri baitenjeje engine zire sobora gitera yona yahwa atuineho neyo nogirole nkuru naye gitire emiti yone gihireho ebyange imbere nyine obukoko bwange bushali buto ubukoko buna obuna busubire kwitwa amayizi bushamu butoke mbunu bono burora buguire bushamu nakukulisa abana tukayina hati muhogo yona esisikaire nayo urubaro umuyaga gubagwa amane muno amajuga kurenga 30 gari yahigagwira igitaka gatwara umuyaga kandi n'abantu bo kuciro mwite bayine ukorara nabo cyo mazima ntutera government kira munonga office ya disasters yebugwereze yihanga prime minister n'abandi mwene bakubasa kuyamba bazimumize mutwe mukono Swabaru Nsubuga kansala wegombora yakakabara mu district ya Chegegwa ashabire government okwijeka hwera abantu abantu bakakabara badependinga hafuka barabahinga bafune cyo kurya ateshaje abana baza kumara kurwo mashomero kuzomubyaro emeretero yo kurya abokwe bihimba ebicori ebere byatarika kumera muhogo yo nabuherekerire abo rubari gasha kwa Philip Murangira umurchegegwa tugumiza munamakuru inganzi ihanga Robina Nabanja ashabira abanyayuganda abataka tungere sente za parish development model okugomesereza ngwesha hayona esente zindi ziliyoni zija abigambira mukorogo kujaguze kiro cy'abakazi mu district ya Kakumiro Enganzi ihanga Robina Nabanja obiraryo mjenyi mukuru mukorogo kujaguze kiro cy'abakazi aha district ya Kakumiro ashabira abatura mu district eji abataka tungire sente za parish development model okugumisiriza ngusente ziliyoni zija muterere muze yakaruru abokube yo program ni wainayo inywena mwija kufuna tujja kurora abantu 10 abuli muluka Kakumiro district yakafuna billion muwulirize bilioni 2.1 in fact bokongera bilioni 5 ne bilioni 2.5 nizo bilioni 2.6 Enganzi Nabanja hona shabira abantu okwejumbira mu kuhinga okuri kubatahiza ahabo burungi bw'amakagabo President yakatuwe bibaro bya enterprise musanju akagamba emwani obokuba ine ikaza itakanto ito okali nemwani esente okufuna mu nyingi muyikemu emwani otekamu ebikoro 15 bwe kikoro bwe kikumala emyaka 3 oba 4 kikusobola kuzaala kilo 10 emirundi 5 tikilo 15 ezo ekiro yemwani ya sente zinga kakaga emirundi 13 bilioni 3 ati nyowe habukasiso kuye kubasaba anti kubasaba akaruru ka president Yoweri Kaguta Museveni kubasaba akaruru owetirisa Robina Nabanja kubasaba akaruru abunyanya nyowe byamukama atoro aha mukorogu
abakazi basimire gavumenti ahabo kubiha enyuma beitu borekero kukwatwaho ahabo kweyongera kw'obutabanguko omu maka. Fred Byamukama omwishengero w'ishaza rya Bugangezi West kandi minisita omuheezi w'ebyengyenda ashabira abakazi okukorera hamwe n'abashaija baabo ahabo kwerinda obutabanguko omu maka. N'obutabanguko mu baka bweyongedde, omukyala tayagala kukola, ayagala omusajja amuwe sabuni, amuwe omunnyo, amuwe sukali, amuwe buli kimu. Kati tubasomesa nti n'omukyala alina okukola kubanga President Museveni yaleeta obuyinza mu bakyala n'abawa obusobozi. Byamukama nabwo yahanangiriza abashaija batari kubaasa kureberera abakazi baabo okwesaasira okushwera abakazi bingi. Oba omanyi tosobola abakyala babiri owasaba ki? Osanga omusajja akoze polygamy marriage. Abakyala biyita basobola. Tubakubiriza abakyala mubateekemu ekitiibwa, wasa omukyala omu gwosobola okulabirira, mukole mugaggawale mube mu bwavu. Omukoro gushikirwaho abeshongozi bingi nka Stacia Mayanja, Eddie Kenzo, Fred Sebata, ba ministers hamwe n'abanyishengero. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto. Tugumiza munamakuru abeji ari Ruborogota Seed School omugombore ya Kabuyanda omuri Sinjiro district nibararo bibina ebibaru kushomeramu rero bucheza kushesha bashohoza ebibaru kuraraho batandika kushoma embereji etwire neteganisa bejabo kumara obwire buringwa. Ishomereri rukombe kwa government 2022 konko kuryombe kartine buraro bw'abeji nicyo kirugirira habejo kutandika kuraro mbibina aho bari kushomera enshonga ARS reho buremezo ubu no kujangwa abeja bingi abari kushomera mu Seed School ya Ruborogota no barugo myanya ya hare kandi bari kubasa kutambura buri zoba kurugomuka bakazayishomero ebyo nabwanyuma yo kumanywa entebe kanisa zo kombe ko burara ishomero zitandikire kandi zitandikire n'abebembezi hamwe n'abanya bazo kurundana sente zo kutandike hureji nobwo abazire babire batandikireho. Emirundi apana hajugura miliyoni mwene kitwe. Yebare. Siginya nayo nogira ngo ikiribi. Weni cyaka yanshobora. Yagira ngo government ekere kubasa gukora no kombeka classes ekombeka rabu ekombeke omu Seed School kongate kayombeka buraro bw'abana aho kwa bina assumption yo kugira ngo abana nibaraga hihi n'ishomero abeja bamwe ben barara omubina naro mu classroom bukishesha bazinge farasi yabo bajika ko mu shonda bijaba baje mu class no mwazo bakora bati bamwe mbeji nabajangu bahire yo kushoma nkonko kurara ahi bari kushomera nchibanyangaraza mnonga bire twino buremezi abo kuba tubire turara mu classes tufuruka ushanga erizo batwashoma bazo mu class twine kurara kubonezamo ukashanga twagaruka mu kushomera makasheshe mushanga n'ibyo gushoma shaza tusiga kebyo ubutuza kurwo mudomo koza kutereza kushika mu kerasi ushanga tsa yashomese byinjire so yabwire hagiye n'indisho abazire bishomereri bakatanika kombe ko burarobu beito baremerwa bahikaha ring beam kandi hureji hati egenderire okumaririzo burarobu abazire twabe turiyo mu rukiko bakayehayo batandikiraho kwerekura abantu bayerekura amatafari abantu bayerekura amabare abantu bayerekura sente bagira ngo tutandikeho kizimba tuzakutaho miliyoni 3 Gasha kwa Ruth Nwamanya webare Ruth Nwamanya twaza kumuraho twijene streka icya kabiri abakazo mu rushema nubasima government ahabwa sente za web agaraka bakongera miliyoni 12 hateshe yagene zo turutamburamo abaturo mu Kashari mbarra begesi wo gukora sabuni kureje sabuni ikintu kiyamwe cy'amana munonga just no kumara
Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. Wali yakapia. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nevi yakabibiona. Wali yakapia. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nevi yakabibiona. Get the new Kabode Super smartphone and enjoy 16 GB free. Start with a deposit of only 45,000 Uganda shillings and pay the rest in daily installments of less than 1K. You can also make weekly and monthly installments. Together, our vibes are unstoppable. Terms and conditions apply. MTN. MTN is regulated by Uganda Communications Commission. Fins Medical University yonka omubyo kutendeka by'obushaho byonka omuri East Africa neyeto kushaba ahabwa intake ya July na August omashomaga Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, Bachelors in Pharmacy, Bachelors Nursing, Bachelors in Midwifery, Bachelors in Medical Education or Tutorship, Bachelors in Laboratory Technology. Naza program is a diploma ezirimu Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Weekend Program, Nursing Weekend, Midwifery Weekend, Medical Education, hamwena neza certificate ezirimu Nursing and Midwifery, Pharmacy, hamwena nezindi nyenje. Tushirire ahitajirite rukuru omuri fotopoto, ningashi oteresimu, noti mushanju munana mushanju, chinana nemwe, ashatu nitano, nshanju nitano, narishi tutaire ahachibanja chitu, www.fmu.ac.ug. Fins Medical University, serving lives our passion. Everything could be end. Penkoni. Yakwera utamuhimu mudu nokora echikire wanyompenkoni. Wanyompenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje. Nuenda kuchamuka mpenkoni. Legenda. Yachini chocho kunywa chonka. Mpenkoni ni kwamani uhindiko mushija nyishija. Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje. Teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe. Sinza kutambura. Ngashinywede ku mpenkoni. Ukakasi. Kwata. Nawe nywako. Tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga. Iwo mushubuzi terasi muzitezi. Mpenkoni wachinkorire. Skylight Hotel erezra uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahibaru kwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi ecanyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beyi nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 36 manager ogito wagito konka batu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba murungi
ayibambe nikorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amachemerwa minji ntabarusi abo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nituchenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarigana n'etano okora chai chenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Okweyandisa no kwabusha free registration amatachigit gona esimu notu mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga notu mushanju ina itano ninga notu mushanju ina not rukumi. Umukoro kutaliko kofi kombucha bareno umukoro wawe kabagambi mbaga ngatiriko kofi kombucha ngaturi Buganda kombucha abantu baje kujja na mugamba umuhora nga Buganda kombucha gana abantu kujja kumbaga aba Buganda kombucha mureta wano kofi kombucha na Buganda kombucha mbaga bagituziriride bagambe kumbaga tukuri bantu Buganda kofi kombucha Buganda kombucha kari wasingira ukumiroka ne Buganda coffee na yali kurukumiroka Buganda kombucha. Makuru tutayireho zimwa group muri Shema eyamatemba muri Shema district ezahirwe sente z'abakazi za Uganda Women Empowerment Program ningashe UWEP kandi tushangire ababire baryenyuma hatubakaza omisho bwanyuma yo kutunga sente ezi bakazikozesa kurunji. Omukurambura za group z'abakazezi tushanjire ngo aba batungire sente za UWEP bakazikozesa kurunzi hine aho bashikire omukutungura emyogeta ryemwe nemwe asura 100% bagaraka batungera miliyoni 12 hateshe yagene zo turi kutamburiramu twaguma twindura esahani twindura dishes twindura ki hatu tworaje kurungira umunonga ka government tugisima abukora ngo twatara hito nk'abacara twire sente twakora katwiriza miliyoni mushanju mwako gwire tukozire twa twine store yitu elmwe bihimba na nuburo na byona kwa group yitu nabajeta kampasha to produce women group bituyambere aha kutunga musente zo kwereberera okutwisaje amakagitu omukushomesa abana mbweno na nentunguka yona nko kwe kubaho kureba tuganyirwaho mbiturukora. Bamwe mu bakazi bwanyuma yo kwihayo sentezi bakaguraho boda ibiri kandi buri zuba nizibatayize mitware ibiri abo kureta umwuga gwa boda group sho twena tuyigirwemo cyane takachitahire mento basima stine bukomwe no kugarukira. Omnyishenjero kazi wa Shema district Rosemary Nyakikongoro asimire groupezi kandi abongerire mwakasente sente zibare zikazamu ziriyonzoreke kizukora itwe ngo muri Shema group sofa ezitambwire meze turebere esente za government ziyatire mu ziyonzora kandi zine kizihinduireho omaka gabo cyane gize zinareba mwine tizamana bunonga nasima n'abame banyu kureba mu kwatansanze mesa ngo amaka ganyu tugarundo domestic violence. Omugandi abaturo mu Ruhama ntungamo nibetombwe tribura ry'amashanyarazi ekibaru kugira ngo kiteganiso buhereza abaturani bagira ngo enshongeji eresero bushumo mu cyangeki bwaye yonzera bituntu kwihanye tutandika rwangisiriza tukatunga obuyambi bwa government na munonga ibigwatirene n'enkuto bituntu turye nyuma amenyese umuntu ngo akatweje kizibu turi kuza kutaha amezi tugenda umumahiro bisha tunangina ebyange birukukiza yukuteganisa bwibura ry'amashanyarazi na namiza harimo bituntu omukikona hamwe na nahandi stage yitu ebyo mwirima abantu batakahweza babone banywa bararo munaka umutsikono mugande babatera mwereje tanka niyo nonde bakeni yakayinyene konga kutwenferwa memba witu tutegana na mizi ngwe hati yatuha habi kandi yatuzahura abo enshongeji chairman wa Burunju bwanso muri ntungamo atongwizo kubyari bitara umyanya yona etaru mu mashanyarazi naronkinga okubyara ebitara bya sora umwishaza ryona ndi kutandikira umwanya ogu twagira amashemerwa mingi munonga nyonka kansera w'abantabo
ahabwo kuba tubetino mwirima abantu kuba ibintu ko mwana gwabo abashuma bije abagwiba nintekateka ngo tubabone bitarebi hatecho charugamo under core value number 1 ya NRM nabageta patriotism okundi hanga ryawe ukakunda abantu bawe ukakunda necyanga cyawe kandi ukakunda nekibina cyawe kekite cya NRM. Amakuru agagasha kwa Michael Atwachire na Sheikh Abdulatif. Tugumizamu n'amakuru abatura umugomboro yabare umurukashari begesibwo gukora sabuni kubahwera okutereza enshonga z'ebyobuyonjo hamwe no kubasa gukora umwogogu kandi ukabasa kubatahiza omushomo gutebekanisiibwe Edmond Mwesigwa inzarwa y'ecwekeco. Abatura abitabira mu kushomesa bwoko begesibwo gukora sabuni y'ebitori kandi aba barabizibwo mu matembezo gona okusya sabuni hwire. Akuba market noza kusanga umuntu yakosa sabuni yawe nchakari yaje ateya eche kitongore tinkubasa gura sabuni yacho agwensonga ingajugura yahwera tumfira zezo issues ojo tkonkeje ne wera speed yeje ne sigara so nchestwagira ngo everything make sure you measure. Measuring is a key factor one okora sabuni. Omushomo gutebekanisiibwe Edmund Mwesigwa enzarwa y'ekicwekechi. Okureje sabuni tikintu kiriya ngo necamana munonga just no kumanya. Kandi as a program is to leta nicyo kindese taro kindi. Abantu bakashara kugira nti nitwe tubase gukora ebintu eby'emikono okora sabuni hakuba tubenteka mu sente nyingi munonga kuzaguranga sabuni naki akuba umwe nsoma tikeza kusoma usango ryaho no mirumo ekiwashomero shanga kitaruho umurimo gubara konka to butwayegeki koguma no yegeki ekintu tikikwetenga bitabo kwandika notes. Omushomogu hona batura na mnonga barisabe cyangeki bashomesibwo kurisa okwomutano barukwesa omwanya muke okwebembirwe aba Uras. Okumushoku yatwegesa entemwe nekiroko kuba inenti 15 aho koko witu inanto kushanga inenti ente kama 25 kushanga takuserta 35 mwena tunurangwe entemwe nikintu cyamani yani tarita nkasha 35 hati nene chira okuba inente 20 okurujira har Edmund ebinabukora okwera abatura okutunga cyo kwekora. Ingredients says zikukora emiti 10 none taga roughly mitara 5 amitara emiti 10 omutuno gwazinga kaka gasha kwa Evans Taremwa. Webare Evans Taremwa abikiriza bashabwa okorera hamwe no kutungura amaka gabo no kwembarira y'obujunanizwa bwabo omumaka gabo okushaba kwakorerwa omukanisa ya St Peter's Church of Uganda Nyamutiyobora omukushaba okokwijuka ekiro cha Mariam. Okushaboko kwa ebemberomo Reverend Leo Byatswena omhereza wa St Peter's Church of Uganda Nyamutiyobora kandi okwakuri kwijuka ekiro cha Mariam. Abagenyi bizoba baruga omburebeleze bwa West Ankole. Reverend Byatswena yashaba kundine okoreka embarira narshi echiyaita accountability.
ngu omushaija atwarize byo omukazi we mwene omukazi we kushanga watire owashangira ukafutaza ayine kojo omisho ga ruhango rya mwanjura yuta kandi uwo mukazi we owo kushanga omushaija uruhanga yakuhire nibukazaho wamubona bonesa wamuhebishaka omushaija wena yabura amani n'ubwenge yashakubi niwe omisho ga ruhanga rya mwanjura yuta nani mbeshangereza ngu tena tutwariza neje tukorera neje era hamuheru tuye accountability mungi eshemire aha abashija baitu na abakazi baitu. Ekanisa ya St Peter's Nyamitiyobora Church of Uganda bari ombombeka St ezibari n'barundana hariho kiborcherire okora ntenda ko tujya kombeka ikanisa yitu tenda kutandaza omushenga hasigire tenda kora imirimo ya Ruhanga nije mutwase abacyara baryoko nije mujye ninge tubina kitu mutwase tukora imirimo ya Ruhanga kama wita simu twazo mu Rwampara bakuru b'amashomero abeje n'abazire bashabwa okwenegiza enjiri y'obumwe no kwatanisa okushabuko kwahebwayo Reverend Canon Nathan Bob's message Dean wa St James Cathedral akubura ayishomero rya Kinoni Girls Senior Secondary School of Christ omberwa Kristo twena no twegitara so nimbeta kandi nsimarhanga our headmistress Grace was done it well after his over key twarebo kwegita hamwe nempa jimpango mnongo ya development ebyo nabitakabiro aba babanza no kumbo kwetorore town ya Kinoni. And these girls have supported our school in the following areas. Ever since I came to school, Dr. Carol mentioned it, the old girls had no project, no single project in this school. So when I came, she told you the journey, that is 4 years ago. They have managed to do the following. They have given us 2 water tanks, each is 10,000 liters. They sponsored, one of them sponsored the construction of a shallow well worth 11.9 million. Others gave us office curtains and accessories. They come on board to do guidance and counseling. Jennifer Mbabazi cy'umuhindo omunyishingirokazi abwakagade niwe abari umujyi mukuru ayakirwe omunyishingiro mutahiwe Amos Kankunda omunyishingiro wa Kampala Count. Don't let yourself doubt. Don't hold yourself back. Believe in your potential and watch it unfold. God has done great things for us, and yet we never take keen interest to see how these things are supposed to communicate to us. These ants are not the biggest creatures that we have seen. But have you ever taken time to look at how they work? If one partner state says no, sometimes you can't move. You have to wait for them to agree and you move as a team. So a team that is united is what can work together, and people who can work together towards a common goal are the ones who can succeed and prosper. Our TV West, Ndise Nyomo, Gideon, Sengendo, Abdul Karim. Tugumizamo n'amakuru omureberezo wa Humwire Right Reverend George Bagamuhunda yashaba abikiriza okwetantara kibicensi omuri byona ebibaro kukora omureberezi yabarya mukoro go kusima kwa Bishop wa North Kigeze Right Reverend Onesimus Asimwe abo kusya emyaka 2 har Bishop w'obureberezo. Omureberezo wa Humwire abwo bureberezo bwa Kigezi Right Reverend George Bagamuhunda nagira ngo nk'abakristayo bashemerere kwetantara kibi kandi bakagumana betiso butosha muchwanisa nechibi ekibeshitetezibwe kuchiri kuzo umuntu arabanamu munonga nabwo munje abategura erimusimenti erimo mukazi ashume aze kunyamana mayo kushanga no mu ruzoji eco nekibi abako mulisa nabona mulisa munyejereho ataro mulisa shemerire kushanga nawe ari mu bururu
ibuburire njiri kwa rabo uremere kuburire njiri wayije mpereze bano uze kuba politician bitu mulisa hato mulisa ushimye kumanya ngo entamazona nezabahanga kandi azikwasize aha mukoro go kusima kwa Bishop Onesmus Asimwe ogwahikwaho Medias Kaharata natkunda owajetsero muzenyi mukuru Thomas Tayebwa uryo muhwezo wa speaker w'ishenjero ryihanga nakusima ahabwa bombeka ya diocese ituriyo ekizinde cya diocese ituriyo ntombeka okwatanise n'akachiko kawe kandi nabwo mwe nasima abatandikireho kadere Bishop Magezi iwashakirize kandi kwaguma noyongeraho nakusimbira okuteka ebyobwegeza aha mutindo okukwatiraho amashomero ga diocese kandi kureba wagatamamanyi kwasa omubombekeegi nija kuhereza eshaho igana za simenti nangwe nanzina sumu konka wagira ngo tutakazita sumu sonye cyakaye nija kuziteka bank account kwa rajimpereza then n'ekindi korre twine community y'abana bakuriraho kandi abahama kandi abine emirimo so nija kubakushoreza mu zindi miliyoni 10 umugande umureberezi w'ubureberezi bwa Western Kore Right Reverend Johnson Twenumujuni atongwiza kombeka ekanisa ya St. Luke Mutojo umurushema eri kuza kumaraho biliyoni 1 Bishop ahasirire n'umwanya ogwekana sejeri kuza kombekwaho twashikora mu izina rya Tate itwe eriyo mwana eriyo moyo rukwera ngwe naza kushaba riri bintu byo yewe akeni ndakshaba arakinza derazo azumkarsa kum ortoche kanda yose mabyashaba hata naza kurara yo nakarara ndakuriya derangabone korena uche Teji ukanseji asinya kama 20 ukaba tombere beyongera bugereza burungi hata abantu y'abaturnana bakushobora mukanise yebero Christmas tutera teta heru wetshazire mukaba kustayo ya mutombeka ikanse ngijo ikule kushira yiki nashemerwa munonga kura Bishop yija yatandikiro kombeka kandi ngarika nsima abana bita behire yo kutombekere chachi na munonga agure kama simwe munonga makuraga gasha kwa dano basibye na Sheikh Abduratif webare twazagaruka tumureho nitugaruka niwo kwenda kwa mazika gemitwari 10 niwo kwenda kuzo fundraising okagura amahoro gemitwari 10 kagagurura mushomesa nyabora gera program ye sente nazaro baje kumuzire ndiyo muzire nangwa nyoti ndare guma nimbagambera tindagumeyo kuraha kubizusya abana bariyo mu cyumuro nakweshengereza twbagira mu cyumuro warakafizi wakashashora wajotiwe noye ya mu stress obumwe wabyama no kukora watandika kukora binkwatireke nezoyine iwo ngoye ya mu stress oriyo norireryo nakushaba nakweshengereza tamu yakabirtera hare yigumano komera mugoye esente nobika kirira banka yawe nobika mpora eshake kuza kwike icumuro kutaha muno kumurka twatamu yakabiri no shanga hine yiwachize Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera umuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent zebike bindi byona
kasente kensheko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street muri Mbarara City ukumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hatano n'itano chenda na mwenda ananina tina events nito twango muri burenge rw'izuba abino buhereza bw'umurembe katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa mutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi yeina chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho na hato tukikiriza ngurika shemerero kutandika kwega hatshori inzira ngo abaze yamero ruju aha Aliana Junior School twehire kutebekanisa no kwegeso mwana wawe tukamushomesa kandi tukamugunjura kurungi twine nasare na primary okwehandikisa bwo mwaka gw'2025 kuri yonu kugenda misho aha mugankuru zishomero rwebihurose korano rya town council Mbarara City abashomesa bitu nemiria abana nibareberwa kurungi kandi byo kwerinda bimemize shonda zona nangu nebisere byishomero nibasibwa buri yomwe okwenda kumenya buri kukiraho 0 mukaga mushanju 9 na mwenda 20 mushanju 9 na mushanju na 0 mushanju ina mukaga 9 ni 3 mushanju na 8 9 nemwe Aliana Junior School a great start. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola? When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga? Sisumagire echo shua. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguza bizigo kumpi container namba biganye sagala kufaanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususu lutwawudde kaibanda omusajja ngobya lususu lunemeseza amaka gula ebizigo wiisiige ebizigo byonna biganye olususu lukulemesa amaka kikino gulo hand and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder ifune maduka wonna ne mu supermarkets. Otweraronda piki ndungi ezirya mulembe ziranya mpora naryona birakanika za piki aba Golden Choice Parts Uganda Limited abana shangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera piki ndungi za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke omuhoro sero na retail nka black pedals za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya piki na tubes omotypes zona za Golden Choice na Bosen Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UB Aero Batteries omuhorosero na riti Comet Oil omu half liter na liti 5 otebwe kumenya kika cha roller kirakoza za spares za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport ne yabusha mpako wawe hona mu Western Region okushubura tera noti 3 23 nkaga ni 2 18 Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha.
Zemunamakuru abaronde 2018 baterwaho umukono Arkashonji akidikonare omureberezo bwa North Ankole omukorogu gwayebemberwa omureberezi w'obureberezo bwa North Ankole Right Reverend Bishop Alfred Muhozi arukamye baronda aba Bishop Alfred yayereka ngo nicurungi omwana kurana amanye kanisa abuko banitsimwera okurro moyo nabo cyo nyenda kusima bazaire bakashonji okureba mu baye tabana babo okuzara kimwe kandi no kurera abo gwe kitabona kijyango mvaro mwana ugumunderere gwene bariyo barera abana babo kuko ikiragiro cyabo cyo barahira umushwere ikiragiro cyo kubanza kuzara abana no kuborraje bakakora matinara handi hati bariyo nuborraje abana babo bazaire nabana no gumu ar Kristo gumu Kristo ebiro byona nibwo barukubasa abo kubana najati mugumu murinye nanyo murimo kandi mushabe cyone cyo murukwenda ryachikoro abazireho nabasha bwo kureka abana babatebwaho mu kanisa kibahwere kukoraje okongera kubyare kanisa ahamtuma y'abana ecyo nibakikora bata kora abo inesiringi 2023 abana bawe iwe wabo umwanya gukereza umwana shiringi 3 ngwihora be 20 hati wohereza umwana 20 wene je kutekateka ngo oine yingi iwe be ni wara babishatu kunko mwana umuhereze 20 urashamirwa umunonga abukebo kwabo taho mu igana rya Kristo kana kubemba batizibwa ikabemba babo batugira ngo tabaraganda kana gastane n'imceyona no mu mugitu kubareto mishogo mureberezi opsiyo batebwa kengaro omugandi Bishop wa West Ankole DCC Right Reverend Dr. Sheldon Masugwa yarabara bikiriza okorisamane baraje mu kohibwa kw'amabanja agaruko batuntuza yabari hari St Andrews bingu Church of Uganda Rampara ahakutahemko n'abaronde 92 kamari no mwana wa ugu amabanja ibaze n'utwara umushome oyekache uturo murundi utakariye cyo takuza kufitana arukwata ekintu kashomo enyamuka kito mukanwa kandi utarukubasa kora gifitana nano kunako bugombe bwanyu okugiro bina kashanga abakazi mwino bubina mukubasa kuyiha musente mukega sire cyo murakore abakazi n'ikirungi kugiro bina mukerunda nabatahi banyu nangwa nano bwenge bwonka noshaka mukanwa ka mutahi wawe nukumpura abanyakwere bagira baba bembezi nbagira ngo batandikire interane okutereza zimwe hanshonga ezishobero mu banyadini igiye kuburwa abasa bajuna kandi no kushara bajunwe abantu betisina bashimize bibi ubabitera nebyo twatwine ero kugira ngo abantu bareke ko yisa stress baby n'ibintu bagure bagayidinga abana bagure ko bakore birungi ejo tunakigamaganisa ko kiri extreme nabwanyuma habaho n'urusisa rw'byamagara okwera batura kwekebeza no kumanya amagara gabo ahabwa TV Western Susan Charsima na Sandeke William tugumiza munamakoro abikirizo mu Kristo herizo bahakereze ya Ruzinga umugombore ya Borogota omuri Singiro West bijukibwa omwoga gwabo ogwo kombeka hekaru ya Mukama okwaburo kwahebwa yo myishengero wisingiro West ha mukoro ogwo kurundana sente ezo kumarire kereziya ya Ruzinga aha mukoro gwo kurundana sente zo kombeka kereziya ya Ruzinga omuruborogote Singiro West gwayikwaho myishengero wetreketera Benarinitwe kandi yisabikiriza ngo kombeka hekaru ya Mukama n'ekintu cyo muhendo munonga omagara go mwikiriza kombeka nabareteresha 20 za simiti sente z'omwe mutwaro ushanju kumutandikire numusaku kumara umuzina rya Yesu Kristo numusaku kumara iryo kanise igekorezi akoko katizo barumwe okombeka ni mpora twamwe twakwatiraho mwisha kumaraki okobombeko abarukayo amataka gabo ngugombekoho amaramizo nabo basimwa bozane n'ababa ishobora kibwete ya kanisa ya sio witakenye baba shaka kutaka kutaka kuma mulimu na mbashaho kristayo mulimu mwahereza Mukama aza mweza kweleza Mukama
watera mwaha nagahita zirita zitahira mwaha. Reverend George Wycliffe Turingana yasima ababy'ubutegetsi hamwe na gavumenti ahabo umuganda ogubarukuta umukombeka hekalu za Mukama. Okombeka amaramizo n'ekintu kikuru munonga abukwa amaramizo negatubwera omuntu bingi okukira munonga bishatu ebiri kumarayo obuherezo bu Yesu yezire kukora mu nsomo okwegesa okuburira kandi okutamba endwara amaramizo abantu kwakuzamu bashoma kandi bahikiriza okweta kwa Yesu. Ndrusunwa manyana babare Rothe twaza kumuraho tuyije n'amakuru agebye muzano. Welcome home to entertainment, to Wi-Fi everywhere, to high-speed internet, to security, to first-class support. To convenience. Welcome home to MTN Wakanet, superior internet for every home. Visit www.mtn.co.ug/Wakanet. Welcome home. Together, we are unstoppable. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Man, ballet took forever. There's no ballet here. Who took my coat? That could have been bad. Mountain Dew. Do the Dew. Hey kids, we're going to count today. 1, 2, 3, 4, 5. Enjoy 5 ways to love your baby, smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Original to nurture your baby, aloe vera to protect your shibubu skin. Cocoa butter to comfort your pinku, mild scent to soothe your little one, and avocado to soften your buju skin. Available in all supermarkets, retail shops, and cosmetics shops near you. Move it, baby jelly. All day confidence. Agebye mzano harukubura esabiti ibiri empake za Power of Africa Uganda rale kutebekanitsibwa muri mbarara abantu abarukika 50 nubo batendekirwe obwa safety marshal okwija kukora mu mikoro y'empakezi okutendeka oku kubirara Ankole Mall kandi kwetabirwe mu abebembezi okuruga mu kigombe cha FMU. Africa! Power! Africa! Jamidu Gombe, event manager wa PAL, olwalero mbadde mbalala ne ba members okuva embalala ba volunteers baffe nga tutegeka PAL olwale egenda okubawo omwezi ogujja. PAL olwale yagala manpower ate era tuwa manpower buli muntu yenna abatuukiridde. Funyewo abaana baweranga 5 ababadde trained kubiriza abantu embalala mukuume obutebenkevu
safety first. Amanya nze Ronald Batalaze. Nze nkolanga president wa Uganda Motorsport Safety Marshals Association. Bagezaako kutangira abalabye emmotoka z'empaka okuba nti babeera mu bifo ebisaanidde obutaba mu bifo bitali birungi oba bibanaafunira mu buzibu. Emphasis abantu betusinze okusisinkana wano be bantu abamu mbalala bennyini abavubuka betugenda okukozesa nga bavolontiya nga bagenda kuyambako kugattibwa wamu ne ba safety marshals abalina training esingako okuba nti babayambako naddala mu nsonga y'olulimi okwogera n'abantu b'ekitundu mu lulimi lwe basinga okutegeera singa omuntu oba omugambye nti wano vaawo odde wano abe ng'amugamba mu lulimi olwo lwasinga okumanya ate mu mbeera esinga okuba ennungi tusobole okuba ne laalenga nnungi. Amazina banyita Daniel Mugorora kandi omwe abatebekanisa b'emmotoka z'empaka eza Part of Africa ezikuza kubaho kutandikana n'ebiro 8 by'okwa kataano kusia ebiro 10 by'okwa kataano so twalizoba traininga marshals abarayambe kukora mmotoka z'empaka ezikuza kuba kibega mwesugwa resorts so ninyeta abantu bona abanyambara abantu abarukunjiri Kampala Masaka Lyantonde n'emyanya yona etotorire kuza tukareba emmotoka z'empaka ezikuza kubaho omurundi gwo kubanza omu Western Uganda is a part of Africa. Njya kusima honorable Dr. Rukari abasize kutebekanisa omukoro ogwo emmotoka z'empaka kugira ngo zabaho omurundi gwo kubanza omu Western Uganda. Amakuru agaby'emizano nigo twatwinire tukusima munonga iwogomere nitwe ku rugo twatandika okuhika ahitwahenderera Serena Nuwamanya Lois Gava na timu ya Gacenchuri twakora nayo ntubendeza okurara kurunje.